Sumpah, macam mana boleh secantik macam ni dia punya finishing. Bukan pakai foundation, bukan pakai skin tint, bukan concealer. Bedak je, babe. Tapi bukan bedak biasa-biasa tau. I bukti Sumpah, function gila bedak ni. Walaupun dia sekadar bedak je, korang tengok very smooth, seamless before and this is after. Even dia bedak tak bercapuk, smooth sangat. Now tengah pukul 6, pukul 8 nanti I ada meeting and pukul 7 dah gerak Kalau orang tanya ni pakai skin tint ke? Tidak. Foundation? Tidak. Apa? Concealer? Tidak. Compact powder je, babe. Compact powder foundation ni, yang Typhoria. Tak percaya juga, I zoom, tak pakai filter. Korang tengok. The finishing, no patchy. Wanita-wanita independen dekat luar sana jalan kaki nak pergi kelas 3 km, naik motor tengah panas nak pergi kerja. Senang cerita yang kerja-kerja luar lah, yang panas terik kena matahari tu, you will love this one. Lepas ni mudah lah nak touch up lepas solat untuk full face makeup ya.